Zašto Rijeka? Zato što je Rijeka multietnički, multinacionalan grad, grad otvoren za nove prilike i nove mogućnosti. Zato što je prosječni broj nacionalnih manjina u Hrvatskoj duplo manji nego u Rijeci. Zato što u Rijeci svi živimo zajedno kao bogatstvo različitosti. A kandidatura daće nam priliku da upoznajemo nove kulture, da učimo od njih i zajedno rastemo. Apsolutno podržavam Rijeku kao grad kandidat za Europsku prijestolnicu kulture iz nekoliko razloga. Ako gledamo Rijeku, Rijeka je grad koji ima kao prvo pluralizam identiteta, što znači da je moguće govoriti ili o nedostatku identiteta ili o višestrukosti. Druga stvar, Rijeka ima kontinuirane prekide u samom naslježu, tako da imamo i višestruko nasljeđe i nasljeđe u tom slučaju postaje arheologija praktički, što savršeno korespondira sa bilo kojim suvremenim momentom i čini čitavu stvar izuzetno uzbudljivom i zanimljivom radi toga što postaje prazna ploča i temelj za nadogradnju bilo koje suvremene misli. Rijeka ima mnoge ljepote. Jedna od tih ljepota je da smo svi različiti i po tome smo svi isti. I zato Rijeka ne tolerira diskriminaciju, šovinizam, nacionalizam, homofobiju, mizoginiju i zato je Rijeka odličan grad.